Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum shibanta ka jing Rakhe ka Sngi Kyrpang jong ki longkme bat ki Kynthei haringkat barbaro ashidulup ka perthei ka Meghalaya State Commission for Women menta ka Sngi ka hanyo Tarik ubnai leber ajar pesan kala penlong ya ka program Sngi Kyrpang jong ki riu Kynthei dak ba pun ko buram ki nong yalam Kynthei bat ki longkme ki bajuran menta hak bantrei hapo ka imlang salang ka phang pedeng jong de ka program ka de Halor ka accelerate action ya ka bala penlong ha Secretariat Wellness Center Additional Secretariat Building hakani ka Sngi le don lang daga chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women ka kong yaman lang siem kanong yo ya ka khusnam patmashri bat ka badiru kanong hikai barim jong ka subject khasi hapo ka school ba North Eastern Hill University ka professor badap linwar kum ka kongsan ka director jong ka social welfare ka kong CD lingwa nalor ki we ki nong shak khot sngoba haba Jingtrei nak tega Sngi kum ka kongsan nakaliang ka kong badap linwar kalaong bakadaw ka bapenlong ya kari baro shitulup ban Rakhe ya ka Tarik uluber ajar pesaw kum ka Sngi Rakhe Kyrpang ya ki Kynthei ka de Halor ka Jingtrei minot ka Jingtrei Shitom bat ka Jingeh sha ya ki Jingeh ka bakum ka Kynthei kamat nakaliang ka chairperson ka commission ka kong yaman lang siem kalpun paw ya ki jingsngokmen ka bakraw Halor ka jingdon kti jong ki riu Kynthei bat ki longkmi hakaban a ya ka jingshakri ka barat ba hakishnong ki thaw nakaliang ka director ka social welfare ka kong CD lingwa MCS kalau ong bakum kiriu Kynthei ki don ya ka bor bat ka dor jongka handai kum kiriu Kynthei habaki yo ya ka jingkershan na ki rang khat arbor ki la ban le khambha shu ya ka kam ka baki trei hakati ka Sngi la yo ru ya ka jingkran pen sngot ho Halor ka phang pedeng jong de ka program da ka kong joy GSM ka jingpule ya ka poem da ka samla feni vansia maulong ka jing ai khoble sngongu da ka co-opted member ka Meghalaya State Commission for Women ka kong Daiwil Sushni Shushu hakati ka Sngi kala dan ru ka jing itho bat ka jingpun ko buram ki longkmi bat ki riu Kynthei ki bala trei borba na ka banta ka bha kamyat hapo ki shnong ki thaw ya ka bala jiet hi da ki rangba shnong jong ki shnong ba pher. She always wanted to soar high but feared the endless predators in the sky. A smile she wears as the day goes by lets no one see the tear in her eyes. The pain in her heart goes unnoticed by most, though it rings from coast to coast. Her voice no one ever heard, not a single sentence or word. No laughs of joy, no cries of pain, all for herself to contain. Lonely at times, she gazes at the night sky, trying to catch any fallen star that may go by. Wishing for her misery to end, wishing to enjoy life and its moments with a close one, a friend. Laughs and cries to herself at times, putting down what she feels into rhymes. Pushed around forever, rarely allowed to pursue her own endeavor. Her goals and dreams never morph to reality, it seems. For others she lives, without thinking her everything she gives. How long will this go on? How long will she suffer from dusk to dawn? All the injustice and spite, will this continue to be her plight? Why can't she be allowed to rise up and touch every cloud? To laugh more and less to cry, all set bounds and limits to do. To fight and to resist, to deal with every twist and tryst, to have an equal foot on every front, no more to take the brunt. Tentu bagi dia berkat dia mo, nama bagi orang action accelerate, which is a theme in Sakran on Joy dia, jom kena International Women's Day. The thing is that she don't lights them, the people that cities that he that kali kamang jam ke city inang lights nang bun nang shine deh tingin pa mangiro inang terun ding suate kenyan yang Kynthei bilang ba tali mentap deh nang faster but nimdon po nabaladani wan ikit thong jongka ki women all over the world for equality, to empower. I prefer to use the word enable. But when I think equality, they kita buat orang lihat kan so 5 generations kat innovation. Tapi dah we don't come kerja, we don't come ikiti, we don't come ikijumut berkat naduk kirang ba hari bersama. Penetrate ni point siapa ketong gitu ni. Of the State Women's Commission. Her designation is just one rank below the Chief Secretary. So when I came here, I said, I just came to celebrate you.
Because when we celebrate each other, there's so much morale, there's so much confidence, and I believe that even God looks from heaven and feels it so good. I am a director of social welfare. We have 14,000 employees. A lot of you might not know. We have a deficit of 400 crores. Again, you might not know. So by the time we update. And then because of that, we are feeding about 6 lakhs children, social welfare department, 1 lakh pregnant and lactating mother, and 60,000 adolescent girls covering from 14 to 18. So, but then, so Madam Yaman, in our office we have a women helpline. They 24/7, July Christmas and July New Year. So when people say to me, Saturday, I said, hello, 24/7, no Christmas, no New Year, you come to my office, 20 girls are working round the clock. I don't know why there's no coverage and visibility. Because sometimes we don't have our own media house that we can tell all these stories. Plus, we don't get funding for IEC, which is Information Educational Campaign. So, not funding, so we cannot really press. Because see, these people are doing the coverage. You take a charity, we have to pay them. They've invested in their education, PG, PMPhil to do media, mass media. How can we tell them it's our limitation of funds that does not allow us to pay people, So in that kind of a situation, so I will have blessing to thrive when she one, and it's really a celebration of Madam Yaman because she's very educated, very influential, to be able to mobilize and bring just the key intellectuals. First time ever I'm meeting Madam Padma Shri, Dr. Badab Vindam. I said, man, I've never known you. Walk it here, so we don't have role models for our children. We don't have brand ambassadors. So we don't know our real. Dia kali tiga orang berjalan, pakai Jingtrei bina ke Jingtrei Shitom pakai Jingeh pakai Jingeh bagi Kynthei Hima, saudong ke pertei, kilong kadau balai ni yo ya kedeka Rakhe ke sini. Ngam numla penuan rakyat nomor beli kita pun dicakai per saudong juga pertei, kita dengan kiri dan pentah hatapan sandal. Yang dijadikan juga ban Rakhe lah di ban kena burung yang Kynthei. Kau ke sini ke Kyrpang. Ngai ngala juga kedeka Jingeh lah kedeka US National Archives EEO, Equal Employment Opportunity, special emphasis observance on the history of Women's International Day. Dia akan ni kecil tu kalau bagi Kynthei yang digipor, kimaci pun Jingeh. Haki Jingtrei kita Jingeh kilong sem Jingeh pada Jingeh ke bersifat Jingeh. Personal life, professional life, in every aspect of the life. Kita kimaci Jingeh berbuat. Dia haki ni Jingeh Jingeh dan apa Jingeh bersih ya kali senjam, bani syakman, ban pencai baik ya Jingeh bagi kimak. Dia kini kalau nado kapor kapa ada dua usaha khas sampai yo dan kancing tak tidak mampu penibang kini kapor. Kynthei betul yang kita kena kanjang. Nama kecing dum ke kamera ke bagi show kecing op kecing Shitom katakan bagi Kynthei dikira ni cakap pan ya kecing na berkantam pelai na yaki na kecing yo siang kemat harga bede tak kecing ai wat ya kepai nomor. Nrei haus nam khatmai spakra bagi Kynthei dan nibiang. Sesian kan? Kini berkalung dapat persya yang Jingtrei belai dikena. Bahkan dia dalam bertahan bertaruh. Bandung exploit ini kena dengan hambat Jingtrei kita PE kan? Mereka sangat usaha kena spakra. Nangkap juru yang kini working conditions. Jadi kita kata lagi joki. Kemanglau kita Bandung kita sop kita biang teman biang mesin lupa. Dia nama kita kena tidak kamar bersama kita siapa. Baik penjuru kepada kami boleh kalau ya lek macam kiri beliau yang kehok banjir dong ikman. Pingi mentang lah ya sup nak dengan dia ni tapi kalau benar nak lakukan election ni jadi ini Rakhe pika milik Facebook polling station yes sebut ni perkat. Ke pada bagi Kynthei gale aku kuat adu kelas Shitom beliau yang kehok banjir dong ikman. Jika dia ada urusan ni kan begini rekod sebang layu. Bah, don kan dikecil persen, boleh nak kali jadi Kynthei. Tapi history kalau berengkam menyentil, kumno bahkan dikasih kami. Berhadir datang gitu bawa nak kalian
jong presiden jong ka Amerika ru harus lang hakna smash ko ula ai da ka jipin bena pa ba mo ba la jet ya ka ni ka tarik jong ubnai lebe ya mai march bahkan long si ya go Kyrpang ban Rakhe ba bin ko kurang ya Kynthei kata kalau tak biar kalau suka bangin haidin biar bakal ngobrolin kami ni mereka ini masuk isu ada nasi penyerahin ini kata Halor jadi set Halor di umat jadi Kynthei hari jump di partai kita dia lainnya di belakang kedau pada yo Rakhe yang akan Sngi Way back kabang so kalau ngobrolin kami dalam United Nations tu pasti banjur hai kata kata kalau ban mau yang di Kynthei di belakang ban lek di bakal pelang bat di bakam Kyrpang. Namla banjir ban new kita lo kiri Kynthei paro di belakang senyang limbah di Jingtrei bakam per. Kiri pergi lek di balik saya akan jumpa bagi yang undan bane. Nanti mau yang kena tahu Kynthei Kaba keteng ka Amelia Earhart. Mo ketika nomnya airplane ke Beningkong but kanya airplane juga ban jam yang beliau kau yang kau ini gini sin le juga lah ngam kali ka airplane juga ban layak. Ndai kalau buat kau lagi dong berat benci ba ngilak beli Kynthei pindah ya ke airplane. Hausam arah jahat sah. Padahal kesin ke bang buat pada dari berwan sisi aduh bang pilih. But ketika sin ke Beningkong pa pengayo pada syong ke airplane ke bang pilot the captain jadi ke Kynthei. But kalau ke pas pernah ada nama kata flight ko kalau pasuk pa dan iriam dan turbulence mereka pasuk kalau jai pada dua minggu halu berpoi. Dia kata kalau ini sibuan kata kita berkat kebakalan Halor ke tiba jadi Kynthei yang banyak yang airplane. Dia kata kalau kau wei nanti kita segi wei bentar ini layak so bubun ke akhir. But balat ini jadi ada persen. Dari ayung ini aku lagi khidmat dibanding ini. Dia kata kalau dia ini apa ini ke ini apa Kynthei hati dibuat belajar lelak. Dia orang kita Kynthei apa impact yang persen berapa? Hati bentar kita pair. Ni don dia kerteng John of Florence Nightingale nanti pun ini itu cuma kan. Nanti kalau Sparks, Mary Curie, Mother Teresa, kiwei ini penkelab dori ke persen. Mary Curie kalau ke Beningkong nak pergi Kynthei bagi yang jaga kusna Nobel Prize. Kasihan ke Beningkong kayak orang pada ukurim jongga haka subject physics. Kasihan ke bahar kayak orang wei kerja subject chemistry. Ni semua yang Jingtrei ke jongga, Jingtrei Shitom ke jongga bagi X-ray, kerja bagi treatment mer cancer or radiation. Mana yang ni? Kan dia kerja beliau ke Jingtrei Shitom, ke bahkan Jingeh ke jongga kelak pada dapat laboratory. Bantrei minat Bantrei Shitom, badan rak yang kebahagiaan minat salam sar jauh Kynthei. Dia kata kalau kebadan kamu kumah mereka sendiri, bagaimana mau bagi yang achievements. Jingtrei jona benta katuk Islam, skop Islam. Nilai dah angkat bah pisang long kami jong kedua Islam pli. Nilai ya kumpulan kerana menyesmat lembagi direktur ilakan Jingeh apa dengan male and female studio no haka jo Jingtrei lang haka trei yang imlang salah te nakalian kedor basno la pensyur bah ilong kami kita dengan trei sakit ta ada kita contradiction so nama beli dia tu kapur balaki bah ilong kami kimlang pensyur bah naman Jingeh ilakan betul Kynthei Lumpung ru, kalau Jingtrei ini kebaik, bagaimana kapur bagi long kami kimla bandar, nilai Kynthei di long kami babat yang keluar semat, haman di bentah pada. Dan kalian kedua wasnong nilai keren usia, bat usia mula pidon, kedua bar berjalan dobar, hakaba piakan ya kah general, topik juga lokaliti juga dobar, hakaba kamu ni kedua wasnong bagi siapa yang senang, mereka ni orang idol kita, mereka hidup kami dibuat badan dalam kedua bah kubah harus dengan suara kalau kesenggong kami umpling lebak siti jumsim ilalak baru harga pasung umpling kedua senang umpling kalau manasem manulai abas Julai dan abas manasem pada nado kataksi ada bentah
executive member jong ketua longkwi jong seng longkwi terba senang umplik galak bandana habit anul terba jong senang umplik dah kecing itu jumi bonsin lai trade ha bakilong kami bat kuboong meneh kapor covid lengba present jong seng longkwi banglai jet lai syong ha ni wiyo kiti lai perkat ha wiyo bun ha umplik tiba-tiba yo tangbang ini berdua tangwe bat nilai jet iaitu noami lingdo ibadai nama chairperson ikom yaman ni yo chairperson the commission ilo ini ba rentang beli jet ini ke kedong ring beli jet ini di nilai jet ini nama badai iladai i kakam joki kabedai bagi benar salah ilo ini headmistress jom ke evening school for women halal free of cost yang kata sekolah dulu yang kaba mission by fees non fees ila longro number yung central social welfare board nanta how pelik pade nilai set up yang crèche hawe minta mi yung kakekir mo it's very expensive lai aja sahaja dapat nyu aja do tiap sim rayu pelik ni pelik yang crèche kedekir jumi kabalong ban riyatikod jom ki domestic workers. Iko siapa yang jika dia nama negeri di bawah, tang Shitom yang Muslim, bah kilong kuih, kilong syari batai yang yang kesen, yang lang kesalang, pada kuih kilang baru, kamtang kita perlu usi lagi. Ngan ayam ayam asam begini Islam ikrau ya. Inya amdan su ikmena tu Islam new. Hei, akan mau yang Islam tu ini. Phone im hok le hok pet di para tama ti kapor di keren jago kebe kapelom ni belum bisa jago dekat rumah balik ti mentau pat kamu syu tama yang habang keren balik mentau kamu syu kina balong nama jempun jengli yang nang kita start di tip bagi long kebe go pri kikuaya kita berikut kian ko orang, mungkin kalau orang bagi kita kita orang ikut kita kan kita bagi solusi kiam orang step kami, kiam orang dalam step apa kami, kadang orang orang nama start pada kita kelet berburam iki kibi kipa mama kimen lagi lagi Kynthei sebab kita tang kita soba juga percaya, akan pun kita kerja jadi kiau kilat jadi jadi inang istak niyo jadi kai per iim na jadi sakti yang buruk yang tim itriho terus mentai mak kita jadi kai ru kimio syu na malabur tak jadi kai go paklah wakunta kari jadi mau makadana jadi ma mereka dona kipor betul kam hayang ni kiramba pi long kemi lagi long Kynthei mesin banyak kita penyebab yang menyebabkan rumah jadi. Pengenyalah kat mana bantu semua yang ikut Kynthei itu. Kepercayaan bagi ini kalau hakbau vulkan bagi isya bagi long kini kita tribun kita kita porsu jadi posisi yang kita